jing ye khoi pung hakan dik sngi ke ba menta kalang ka wei na ki tamasa ki ba paunam haka jelam me khlaya keleng ki jaka aman badan ke je ko khoi pung ayu i ba dik spa ba dik hajar ngot ki pat ba no khwai ye tu sekipung na ka benta banra lagi jong ki rengwiang engkat ki jingbam ki ba pher me shimata hakan dik jing ye ko khoi pung hakan dik sem ke baladap adu para paunam kan dik jing khoi pung leu i baginong penlong ye jing ko khoi pung ki bu ru ki price ki bahe ki ba poi shedu ki lak tengka dan ru ki ba poi du saulak sanlak tengka haka jing ibu tani haka jing ibu na kata ken job ki bayo ya ka dok ha ka ba du nata syusuru kinong punya ko khoi pung kilanang yo buj kinanang yo ru kajing tip kumdo ban kring ya ki pai ba menchua kadan ke price ke batang do ibn kong hadu ke baar le menta pa le ui banala ka price ke benengkong ke ba ba ke balai dan lu sekibun teli ki consolation price ya ke bagi pai ba ki tu wala da kimyo ya ke price ke benengkong ba ke baar ba ke balai yo lu ya ke consolation price ke ben ki teli dan lu ki jaka ki ba pelong ki jeng khoi pung ka ba ai price de ki kali kum ki maruti nang ta kum ki pick up bat ki we wala da kadan ka jing khum ki pai ba ya kan ka jing ko khoi pung ba ka long no ka kam khala hin rei ki pai ba ki ba i ye ka khwai ki le che ki ja ka khwai am tang ban yo ya ka dok ha rei ru ki yo ya ka price ka ba he ka poi la ki lak tang ka abang mơ ya bin duri Jadi baca lagi kita jelek jajai lamar baik yo bakla saya coba bam saya lah halfway pemilih coba isi mana Nomor 1 foto itu kamera. Boleh bhai, dia nak kilo bahaya ni yang nak kami cuci nomor. Dia mesti lagi kita benar. tak ada khang ini dia cio So kalau wan kuai ke bahaya, yang betul lagi. Wang cuci bahaya kepada. Ini pasti dengan kedua. Lah kampung nang apa? Kampung Badikong. Kampung Badikong. So ayat kecil tu. Dia jarut ini bayang deng yang orang dua. Lah kampung Badikong kada kampung red. Ini apa kadang-kadang bagi kita jom kada duduk ha. Ai ke bat kita ba. ah ni tai eh kan no Right, nak. no bilang